Fasalo Youth IPF ni Vice President Brian Deborma ni Tendul Mumbai IPF di Taitir Pramot Hayakare 127 family ni 436 voters romkha BJP Bodol Nibana ya farai borokno lam sokoi naharka haste BJP ni Vice President Patal Koina Jamatia BJP Janajati Morcha ni haste tangphang Bidyut Deborma Vice President Bimal Kanti Chakma akosong Hasing Khongbai Mati Kheno haste ganangai bai tongo Tipramotha Tipra sarok tangai kaisa bodolo khalogoi tongai manya abonati korei firok mungke boni thani Fasalo haino Youth IPF tini Vice President Brian Deborma ni Tendul Mumbai IPF titai Tipra mothaya karei 127 family ni 436 voters romkha BJP Bodol Nibana ya farai borokno lamsogoi naharka haste BJP ni Vice President Patal Koina Jamatia BJP Janajati Morcha ni haste tangphang Bidyut Deborma Vice President Bimal Kanti Chakma akosong Mandui tei Takarjola Mondolni Kotha laijak sai tongmungbai Champongnagar Community Hall nogo luaji jak bodol slai laimani pandao manjakha haste BJP ni Vice President Patal Koina Jamatia BJP Janajati Morcha ni haste tangphang Bidyut Deborma Vice President Bimal Kanti Chakma Mandai Mondolni Mondol President Ajit Deborma Shodor Urban District ni Vice President Pintu Deborma Mandai Mondolni Kesam Mondol President Torit Deborma no khoboi kubun ojamarok Halo bodol slainai rokni bisingo Tipra mothani tongo 15 family ni 51 voters kubun 112 family ni 385 voters angkha IPF ti CPIM te kubun party ni phanerok tamoni bagai bodol yakari BJP ni bana romnani nangkha abonotei tamosaka Youth IPF ti ni Vice President Brian Deborma khanadi lukurok 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चम्पनगर कमिटी हल একটা যোগদান সভা जों असभा फाइमानजा थाइगा चिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखो ताइ आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिमि जों पार्टी आइपिएफ दिव गोबां मा सालामनो जों खायफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे चिनि खुमुलुं आमजायो जों दिनै 590 फैमिली एवं 340 भोटार जों दिनै जोंनि दाय सिगां जोंनि दा रबीन्द्र ताइ गोबां जोंनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आइपिएफ दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमजायो भारतीय जनता पार्टीनो दिनै जाननो सोंथि सावै खुमुलुं आमजायो गोबां मा जोंनि त्रिपुरानि डेभेलपमेन्ट खालायनायनिबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होयो मन आं कयनामो जोङो दिनै फाइमान लगे लगे जों बाय गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ बोसकाङावबो जों हाय खुमुलुंगो प्राय 300-400 फेमिलि हाय जों योगदान माफिनाय बोसकाङो जों नुबै मानाया बर' मनबो आसुमो जतनो ना हाबाय दिनै मान्दा एबं ताइ टाकारजला मण्डलनि बिसिंगय IPF ti tai Tipra mothaya kaoi je BJP फाइने रंनो जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरक नो चिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय जों बायनो पानजाले सामुं खलाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताइ त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न आबनो सामुं खायनान मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मगै चिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताइ फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाइ फाइमानि हाहाय चिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फाइनाय बाइ इलेक्शन तिनि पार्लियामेन्ट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस त्रिपुरा मोथा आबनिल उंथांनाय पाहार आउन बागायनो जों मानसिगो ताइ तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनै सालो पार्लियामेन्ट इलेक्शन काइनैनो जों मोदीजनो MP उपहारैनो आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनै तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंमानि सिमिचे फाइनै साले ताइ बंना हिने जों खाकरा उंजाक ताइ उक्लक उसललिया बोसकां आगक थाङै समस्त चिनि बरकनि मानथाय साथाय हुकुमुं मुखुमुनो जत खाथरै तन्नामागै बखा संजाक आबनो जों बांनो लामसका हामबाय सर कायसा सुमुं
नों तो कताल जनजाति मोर्चानि GS मानखा GS मान यागल जनजाति मोर्चा नोंबो बाहायगे सिगां रितलांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा GS उनखमानि राजाल हायता हा काखलायका हाग्र काखलायका बुनि बदल बायखा दिनै उंद्रबो सासु हमगे फाइनाय साल नायनो बताय तामुंना आसुना हामबाय बस कांगनि सालो दाल बिदाल बदल यागारै तेबो गोबां मालुकुरक बीजेपी बदल फाइनानि बागै तियार ओंलाइजा खनैबो कक्तमा रोखा आ सालो बदल यागारै फाइनाय लुकुरक फियाबा तिप्रा सारक तामनि बागै कायसा बदल खालगै दंगै मान्या आबनतयै फिरक मुंकरै केबनि थानि जिरानियानि सिमी प्रबीणनि कक्थुम चिनि खरां।